Tupul Railway Station amadi India ki khwaidagi sangba tunnel number 12 hut pahawna naba Union Railway Minister Suresh Prabhuna uref uyum tamkhrei. India Imphaldagi more power railway yawna naba English ngani subda mari dagi ministry da se pishin krabasu ngasi phabu pakom pirak trihana chief minister ibobina phongdokrei. Housing Lady State Government Asamatic Sadre, Hiram Kuding the Sothare, surrender to the President rule, Tamanman Faragan Hana, Advocate Kaiden Manina Fondo Pray. Economic blockade Leisure Basu, Tauman is San Takan Polam Singh, Pusilak Batamatorum Singh, Paikat Lehana, State Minister Fondo Pray. Amasung UN Sinakau economic blockade Kimayoka, Tampakima from the other counter blockade, Samsin Baho Pray. Wam Kurumzari, Adam Nayangi Impact News ni Ayokram Somendron Housing, Pungzas Pobugi Maru Pausing, Miam the Pijari. Tamil District Tupul the Nauna Saga, the railway station, the India, quite a Sangma Tunnel number 12, Foot Pahona, number railway, Union Minister Suresh Prabhakar Prabhuna, Manipuri Governor Dr. Nazma Haftullah Amasung, State Minister Okram Iwo Bigalon and Uref Uyung Tamkre, in Falgimore Foba, Railway Yon Naba Ministry na Lupakoti Yankai Kaitutuna Tam Lehana, Northeast Frontier Railway General Manager, Construction, Sindun in Falgi, First Ground the Pangtoki Batorama, Union Railway Minister Fondoki. Magna Haki Bada Lamdamasida Laklibasahi Mari Gimanung the railway line na Atai State Singa Samnahan Batanatana Lamdamasiki Tabak Fang the River Harol Kiabas Tabak Pinua Pandam Tamli Lonan Railway Chakolan Naba Pandam da Ministry Nasai Kudingilpa Koti Lissing Kuntradagina Kuntranito Ifoba Tadarambado Laklibasahi Manga Gimanung the Lupa Koti Lissing Yankai Tadanan Naba Honari Railway Chakotan Baga Iroinana Tourism Sector Busu Saukalan Naba Honari Hanasu Fongdoklamki. That Imphal-Morle line, the preliminary survey was done in 2014 and already 1,101 kilometers, and we'll be actually doing this 5,300 investment into this, and already 50 crores has been implemented. This has been sanctioned by the railway board, but we'll do anything more that is necessary. But point is, it is not that we are doing something as a favor to the Northeast. This is not for anything else. This is our commitment to the people of the Northeast. We realize that one of the best people in the country live in Northeast. They are really great in heart. They always think about others, God-fearing, nature-loving. But unfortunately, we are not enough for them. So it is duty. Nasiga Thoramada the Saruyakiba Manipuri Governor Dr. Nazma Haftulana status ki Sako Taurang Tabakta, Banam de blockade Taudu upon the Piro the Nana Fondoki, Nayak Lighten a Banam de blockade Tawasin Tung the Laka the Mirolda, Akaiba Masoid and a Pirakayai, Egg is policy Makada Pakale Railway Project Ase, Lamdamasig when the Yamamaru Project Mane, status Manunjana Laba, Lambi Tongi, Nintina Kodong Sab, Fangir Singi Yang Laga, Prime Minister and Helicopter Service Lehen, Honaba Ayaba Pirakpase, Tagat Ningaine, Masina Singi Manunjana Laba, Isili now Singda, Emergency and Alaying Amade Ataitabuk Torum Sing the Kodong Saba, Fangalagan and Fondoki. I am the rail with the difficulty of the hilly terrain, which is most of the Manipur area. I have suggested to the Honorable Prime Minister to reach to the people in the far-flung areas in the hilly region. We should have a helicopter doctor service over there, and I am happy that the Prime Minister and the central government is considering, as it was announced by the donors minister, Mr. Jitendra Singh when he visited Northeast, so that our people living in the hilly areas will not be, till the railways and the roads are built, they will not have the difficulty. Imphaldagi more Fawa railway line Yahuna Naba English and Sub the Marida Ministry da Ibaserol Pisin Krabasunga Sifawa, Wahia Mata Fondor Light Trihana, Nasiki Tormund, Saruyaki Chief Minister Okram Ivovina, Fondoki. Magna Hakibada Hariba railway line as a same number detailed project report Sembada, say Ohumdag Mari Fawa Sanging Machak, Late, Hariba project as Yauna, Loyaba Matamdata Egg is policy, Asi Mapung Fab Oigan and Fondoki. Honorable Union Minister Sri Vijay Goyal, he visited, I don't know whether he is an expert and qualified technical person or architecture or consultant.
He immediately visited the site. He said that, sorry, this is low-lying area. He is supposed to advise us. Before 1 year back, before we acquiring the land, now that question is over. We have no problem. We are not objection anywhere, any place within the state of Manipur. It can be taken up. Our request is kindly expedite, kindly taken up this project immediately. Housing Lady government asematic sadre hiram khuding the sothare government asina surrender tauthokna president rule thamban afaba oiragani hana senior advocate khaide mani na ma yumda pangthokiba pawmi sing unabagi thawram amada fongdokre ma makha taradun hai lamdam asiga housing oiriba phibam ase aduki matik fatre issue mayal solve tobu ngamdre masigi manungda lamdam asigi corruption gi issue asi loisin ngamdre fongdoki housing blockade numit tarani toini susilak law forward the government to mina yengduna leire pochai gi mamal wangba thau fangdabana maram oiraga angang sing school kanadre housing ti haijaba nonjaba gi matam natre government ama lai haiba utpagi mathau tare hanasu fongdoraki economic blockade to honbadi gi angang sing school college ka bagi loina ma ban tawre uken sing case le pa yadre thau phangdadana ha ha ka lawre common people mayam masi punama se masidegi kannana bigda mukta saso na se leitabaga chap manarabanina aikoi government na se khud wang na thangalaga sason tawba ngamdre haidana khud wang na thangalaga surrender tawbiro article 485 of the constitution of India aduga article 483 constitution of India gi makhada president rule tawnana ba governor na recommend tawbigi tangai fadabadu oirabra haina khalli Miyam gi awaba mati mahiroi singi khudong saba khangba ngamdaba si minister fam thadu haina All India Students Federation AISF nasu demand torokli amaromda laira anangi awaba kongthong nariba miyam gi yenglaga UNC gi highway blockade athu matamda handok narnaba amukon apel tawri lonana nakal amaromda blockade sigi mayok ta sathariba counter blockade pusu amukon saugate blockade anima communal gi line da hu pambi thaba gumbani haina amuko gi cheru lamada fongdorokli State government gelenga haitaba phibamna miyam wahale miyam gi awaba khanabagi mahutta government asina black money da oina kok sungsinabagi mawong da laire hana ningthau madingos laisem sana zabuna maral sikre wafam singa si people's action for national democratic movement pandam na sindu sing mairong da leba classic grande da panthoi housing finance company limited ta thagat pa amadi okpagi thorma pangthoki ba du mari lena na fongdoki bani Laisem sana zabun hai housing later government tauri ba se kari no hai ba gyan ta de status gi maroi ba national highways and united naga council gi matam kak ta economic blockade na maram oiraga miyam na nong ma sang ba yadro polam phangde miyam kham theng na wanare adu later ba sakar sin miyam na khang na thabak thoram paikhat pagi mahuta tumina laisile masimak yamna laibak thibani blockade tauribasi gi matang khanaduna darkar laiba akan ba action lawduna mayam gi awaba ko on ba hona ba matam oire nakal maramda maram amanatraga maram amagi state asigi yamna maru eri ba highway sing thingliba loop sangstan singna atop upai sijinabiyo united naga council na miyam walaga demand fangani haibasi asum oiroi henadum laiba kangkhong saina no maram oigani haina section wa thamki ngasigi thormada manipur gi tongan menlup sangstan mati lanai mioi kiana saruk yaki lairiba government si khangdene nahan Narendra Modi tarokpa black money gi poram to adom do kok chang harbra ko laibak si thau phangde thum phangde adagi angang mayam ama ben chen de na thau le school ka dri ga si chang da ba ko somda ko gi bhot maya gi kari gi thabak ai sum ta jaw da sumbala ma di khang de handak thabak ko i mayam se mi wa la kun dagi na kontra dai bogi ren sa paisa lau hai ko ada du paisa me am su ko ki bank ta nung da su tham ho tra ba a bo chu ho la si bo dum na ta adum bora da ha pa ga tham na ru ke no to ma le ko ma du ma yam si bank ta su tham na nang da ba on thok su ya pu thok su ya da ba dai du da kok si loin tha da lai khar bra Nakalam ramda chief minister okram ibobi singna ziriam sung senapati district Senapati the blockade lairabasu maikai ani asimakta dagi thau amadi sana thanna polam sing pusilun nabi thabak thorum sing paikhat le hana fongdorkli ngasi hotel imphal pangthokpa manipur hill journalist union sinba thauram ba saruk yarab lorba matung paumi sing na hangba wahangi paukumoina wafam ase fongdokkibani chief minister ribobina makha taraduna maikai ani maktagi blockade ase loisinna ba government ase yamna kan hotnari hana fongdokki
Government gi machineries aduga IOC gi mayam ne kene toroga animakta gi khoi pusalangna ba tawrasi haina security ngasai ayuk nganna ngarang so dum khana bane khoi song gi si dum yarni haina dum ngai leibna do jong ngai leiba yara roi nakal animakta khoi attempt toroga thuna pusalangna ba na khoi admaina mari leina ba sing IOC gi security gi atai transporter sing mayam phamin na khoi instruction pi gre thuna masigi problem ji solve tona ba sarkar na kan hotnari nai National Highway Singda United Naga Council na kauriba economic blockade ki mayok to khurai konsam lekai gi nupi sing counter blockade sathaba hokre blockade maram orga school suti thadok wasi da sokli ba se misam praja gi masa masu khakta ne asawasang amadi yaitong famdong ba sing masa masudi yaudi haibagi Manipur gi bisam praja wahan mara haina khurai konsam lekai chawkhat thawrang nupi loki secretary ngangkham prabhapati na Manipur gi government ta hanglakli Loinana lamdama sida khundamina riba kanglu masel gi marakta economic blockade na maram oiraga wathok oina na basil libra United Naga Council na kauriba economic blockade na Manipur gi praja khodimakta awab nangan bada Manipur government gi security force singa kari so haiba ngamdra ngasi tampa ki miyam na pn da gi counter blockade chathabada kari gi thinglibano mama mapana sahi supawana tanjaba senfam na masa masu mai tamalaba matung sahi sigi examination maya naksilakpada mat economic blockade na maram oiraga suti lauthokpa asida mangjari basi kanano territorial integrity gi mata khakta da awangang ba khakta natana ngasi miyam na thengnariba awaba sigi matang da Manipur gi maming lairaba civil society organization singyauna Manipur government na waroi sinama purakna ba hona haninge waroi sinama puraktra fawa counter blockade ase handokiroi haina phongdoraki makoina blockade tawgidana akhoi tampakram damsida yamna awabagi masa ama oire dukan jingda cheng hawai adei thau thum alu amta phangdare aduga maruoina thau petrol ju asuki matik tangkhai khidana liter ja chani yaure adune school jingbawda ben service toba kangbu school di ayamana chuti oire school thingare civil society organization ma aso mayam leiri si hoju phawa kari tawraga leibirige blockade na handoktiba phawa akhoi economic counter blockade se akhoi chathagi neba sida akhoi misam praja akhoi diang ware akhoi masi sarkar na thuba matamda sigi yasanana ba mi yengdo changbi Nakalamramda matam kakta economic blockade ki mayok Manipur government amadi civil society organization kaya ngasi fawba tumina election bagi mayok PN the war from kaya fongdok narakli loinena ngasi dagi huna tungan mafam anida UNC na kauriba economic blockade ki mayok counter blockade sanction ba hawkre Imphal gi khuyatong bus parking da thangweban United Club ki mute singna singi mafam singda pukhi ka da polam kaya singtha hoduna puhan kidrei Sangsil Khongjang as United Naga Council na kauriba economic blockade as handok makai counter blockade as makatan admak sathakigane ngasi lamdama sida khundamina ribu kanglu khodim agna asu yauna wana ribu forward the government amade asawa civil society organization kayana wai amada phongdok tana tumina election bas PND hana thangweban United Club ki president and Pratap Lesang themna PN da phongdorki Oire government koi matam chana action lokhat tabasi am pende loinana akhoi su akoina saurakanda ani gi lana si yenga kanda government waroshin porakpado honorable oirasunu moji ho ngamdrabnina loinana akhoi gi tampakta taribi sininaw simi sininaw si muslim sininaw si maitai community khujimana lamda akhoi akan ma khongyang sangsang kanda ansam gumba UNC gumba leibak ki manaba toribo mogi mayokta akhoi gi agitation je sangsin ba hawrase singi sinaw si saugini na sum them sum lei akhoi moi sininaw ne sum hairaga makoina di khutong tingthorakta base tasina sigi matang da akhoi gi civil organization gi akhoi gi lusing basing da su masi kariumba kharadi tawwe farabra Petrol pump singda thau pidri fawa Thawal district school van service tawri bagari sing lep lagan hena Thawal district school van association thokpasi role amada khangalakli United Naga Council the National Highway singda sathakriba matam kaktaba economic blockade ngasiga thana numit tarani to ini sujin kray masina maram oraga Manipurda sangdaba yadro polam singi mamal hengalakpa amade fangdaba gi awaba miyam na mayok nari maruaina petrol amade diesel fangdaba gi awaba kham thengna mayok nari oil pump ayam thong lona kibadagi miyam na thau hana no pareng lepna ba u khidre adu oil pump sing thong lona dun thau pi khidre basu lekai khuding na phongna black the petrol marangkai na yonari tangai fadana season daba yadro polam oibana miyam na petrol liter madal pa chani de lainari amarom de Imphal mayol da leiba oil pump kharada diesel pi ba yawnari miyam na kok khut hap to na thau amadi polam kaya phangdaba gi awaba mayok na ru fawbada hausi fawbu gi oina de Manipur lengak na blockade kauriba kangmu ga wari sanaduna economic blockade handok na rab thawrang lokat pa udri
इम्फाल मयोल अमसुंग तंपाकी लमदमदा थाव फंगदबगी खुदोंग चादबसी हेन मायोगनरी अदुबु लेकाई लेकाई खुदिंग मफम कयादा ब्लैक ता लिटर अमदा लुपा चनी फाव थाव योली हिरमसिदा मणिपुर गवर्नमेंट की मरी लेनब डिपार्टमेंट अमसुंग अथॉरिटी ngasi फाव मियेंग अमत चंगबा लेत्री कैमरामैन अरिबम निसी शर्मा लोइना पाउदमजरिबा आरसी मंगांगचा इम्फाल Southern Hills District Sem के मायोक्ति United Naga Council ना हौके नवेंबर अमदगी साथरकी मतम कक्तब इकोनॉमिक ब्लॉकेट ना मणिपुर मियाम पीरब साइथेंग ngasiदगी थोरकपा आफपतगी वाथोक पुमनमक मणिपुर लेंगांग ना पुगदबनि हाना कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलैपाक CCS केना थोकप चेरोल अमदा सेक्शन 1 थमलकली मणिपुर गवर्नमेंट तरेत सुब सेंट्रल पे कमीशन सनहन दबगी मायोक्ता जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ ऑल मणिपुर ट्रेड यूनियंस Council amadi all Manipur Government Employees Organization na namit humni mass casual leave lawbagi khongjang sanction gadawri ngasi babupura da leba council asigi office ta pawmi singa unaba da council asigi president khaide mani na wafa masi fongdor ki bane unaba da mani makha taraduna central ki taret su pe commission ase Manipur da sana lohaduna mamang thagi dipanda Sri Minister the memorandum pishin ki memorandum pishin la pas khongtang ba pai khalak tabad ki employees sing na October tang 16 tagi amu base thetu na thabak surak bane tha se ki tang taramanga tagi taret fawa mass casual leave lawgun khongjang sanction ga daruba asdana tana atopa kan ma khongjang sing sanction lak tringai da government ase na taret su pe commission sanan ba hotna biyo hana fongdoraki Maroina 7 Pay Commission की recommendation पिथोकपा असने चिंगमसी तौहनजनिंगी strike अकोई indefinite siege walk न चिंगम तौगदबदो मधुमक्ति अकोई public की दमक्ति यंगदना तौजद्री मसी 15 16 17 ला तौरबमगी मतुंगदा अदुबावदा खनरक्तब तारगदी 18 लगदी अमुक मखाता न हेन कन्म खोंजंग मयामददि सोहलोइदब मोंगदा हेन कन्म खोंजंग से मसी संगसनबगी दमक्ता अखोई सेम सारे YTV लोकल दगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होम की यारो हैना डायनामिक यूथ डेवलपमेंट फ्रंट वांगजिंग कारेन बिखोंग सिंदुन ngasi वांगजिंग काइटेल दा वाकत मिफम साथाखरे वाकत मिफम दो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की दमक दरकार ओइबे लम एकर सानी दगी हैना लौसिन बिगनो लम मपुसिंग मतम साना कंपेंसेशन पीयू लोइना बीजेपी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी साबद पॉलिटिक्स तौबिगनो हाइबा प्ले कार्ड सिंग सिजनकी matang aswai da break em lawjage manipur ma de malem gi tongan tongan ba I paw single loina na ekoi break ta gyamna thuna hanjarake impact news pu migeng ta dun lebiu beneath 100 meters from the earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa amadi khu naba na singbada sinaba yarba Oza Lipsap group na puthok saba Oza sinabiyo break em matong da mayam amana taram na okchari loina bulletin se gi makhatam pausing miyam da pijari Aribal Pachamanga Chapi Masung Lissing Tapi Sing Postai Laiba Text Tiva Madi Munung the Sangrava Yadro Polam Sing Laibda Lakli Winning Toka Bapaw Satnakigani Hana Union Finance Minister Arun Jetlin and Lauto Cray Hariba Firabasi Housing Laibagas later Bamiam Awabas Yengaga local Hari Municipality Amadi local bodies Sing Yauna Court Fee Amasung Central Amadi State Government Ki Penalty Tiba the Su Ariba Sel Lupachamanga Masung Lissing Chapi Lakli Winning Toka made forward Satnakigani Hari Panbayai Central Government Government Hospital Railway Ticketing Airline Ticketing Petrol Pump Singbada Ariba Sel Lupachamanga Sung Lissing Chapi Hokiba Hing Fauba Satnakigani Hana Lauto Kiba Lake Carbonate Lupa Chamanga Masung Lissing Safi Note Sing Sintok Sinjin Tawda Miam Hena Kudong San and Ba Hayang November Tarahumdoi Nomizing Numid as a head office Yauna Manipur Labour Sub Post Office Yankai Mangamak Hangani Hana Manipur Lenga Finance Department at Tokochi Rolamana Kangalakli
Center the Lenga Clip India government lupa chamanga amadi lising sapi an satnara roy hana lauthoki batagi miyamna masa masaki lejaba senfam sing bank ta thamong na ba thomjin narak leptri maruina tampaki mafam kya leriba bank sing da miyo kyan ayu angan madagi hodona pareng leptuna sel thamna na adi kaithok honan ba hona bada awaba kya mayok nari amarom da ariba lupa chamanga amadi lising sapi gi mahut senna na ba anobo lupa crore taret ki cham sapi note amasung lupa crore chamarom gi lising ani sapi note sing ngarang numidang atheng bada imphal yorok krabaso hauze fawgi one the bank amadi ATM da marangkai na fang ngamdri maragasida bank amadi mari lene authority na miyam matam san sel asoi ba madi ariba sel gi bahut fangan ngamdrabaso kwarman kate la lupa lising amada lupa chani amadi lupa chamanga da lupa chama kaktuna asoi ba kai gi khudong sabadi phangli hariba thawong ase sel asoi ba piribra natraka miyam gi fongna sagun tawribra haina miyam na impact news da wafam kya fong tok narakli Koi julpa changwa khatang pai baje asai changwa je sana drabani na khoi dadi waje ba arola tu pa paisa me am lem ta ga junga sai gi sidadi mai account da puthok na ka dawuni na asigi asum baran baju khangmudi khangtoe amarom dadi am chumen na khale adu bazar dadi am wai akoi gi huji lalo laga chajari ba kai tawri ba mayam si AGT hena awa bala kani na khanjai maram di akoi lising chapi pi ba matam da hanbada ngamdabadu huji lising ani oina pibagi pota lakmani na ngasagi yamna macha karba tawriba singdadi yamna wai any everything sigdo fit ta leirba matungda tawrokpo oiragadi public ta yam waroi dabani khula khoya te ba mo na re lo sing subagi tawa ta pilau ya tre lising kai re lupa chari pan bhange poche leiba da yam tang na bhange huji sagi account je tamina khodi yam wa te ba pensum yeng je ba queue gi city adum leihini lupa lising tra te la pa ya ta ba hai ba adagi paisa sindok pai haibani na adubu paisa koi asoiba haidi koi denomination lakpa hore adagi koi hana lejabi stock kai jo pasana sinna dina dum mayam da dum koi bating pangnam di hona jari Nakalamramda, I support the bold decision of our beloved Prime Minister Narendra Modi to demonetize black money and corruption. Have a signature campaign mangasi Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipur na haudokre nitaba chuthekte lebe party asig office ta haudoki ba thaurum aduga mari leinana awang nokpok BJP ki General Secretary Organization Ajay Jamwal na Prime Minister Narendra Modi na lauruk lebe khongthang ase haurak limna rule singe damakta di yamna fab khongthang amani hana phongdoki ngasi haudok lebe campaign ase Manipur ki district mapan gi manung san lebe assembly constituency humpu da satha duna numit mari ni gi manung da mioi lak ani hen magi soi khonggat na ba thaurang li प्रधानमंत्री जी का सहयोग करना चाहिए। मैं युवा मोर्चा को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देता हूं कि उन्होंने ये एक कैंपेन लिया और ये कैंपेन के साथ साथ मोदी जी के धन्यवाद के साथ साथ मोदी जी को कंग्रेचुलेशन करने के साथ साथ पूरे समाज को भी अवेयर करना चाहिए, सोसाइटी को भी अवेयर करना चाहिए कि ये इस देश के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप था जो मोदी जी ने लिया, जो इस देश के भविष्य को, इस देश की डेवलपमेंट को आगे लेके जाएगा और युवाओं को लाखों में नौकरियां दिलाएगा। कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा इसके कारण। Role of media for development in hill areas of Manipur hai bahira masida no mogi oiba seminar am pangthokre seminar hodok gi thoramda athoi metung len oina sarugya ki chief minister okram ibobi singna media yautna leibak ama government am salai ngamloi haina phongdokre thoramda the chief minister ibobi na maka taraduna democracy chat leibak ama bu aphaba madi sakot pa mai kailomda purak pada media na achobu thodang am lauri bani media na government ki asoi aranu puthok pada government karisu saude maduna government ki mit hena panghal libani phongdoki Thoramada the Sarugya Deputy Chief Minister Gai Kangamna Karamanum Hunjan Labor Mapam Singi Pau Fong Wada Pau Sing the Mating Tok Tabak Toba Ngamdabagi Awaba Mayok Nadabanate Singamasung Tam the Tengri Apapata Awara Pumna Mak and Ningtina Fong Labade Gari Karamamong the government and Sakot Kongtang Pakat Katagi Haiba Kanaba Ngamgani Haibo Wapam Pongdoki Seminar do Manipur Hills Journalist Unina Director of Information and Public Relations Manipur Gimateng Luna Hotel in Fal the Pangtoki Bane Media na matam gi pau sarkar gi safat thorang gi pau miyam na angan bangam bana sarkar amadi media matam punamakta loina duna sakinna ba marui ba ama oigani singtam ani gi miyam gi hena yai kana ba hauji gi sarkar sina raja singi safat thorang gi thabak iram sing ase raja sigi miyam da thanghan yona bagi tangai phadaga leibana सरकार की इंफॉर्मेशन अमसुंग पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का
ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯤꯡꯇꯝ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ थासिगी कुन्मा थोइदगे होगदरब मणिपुर संगाई फेस्टिवल के दमक अमसुंग फेस्टिवल असिगे मनुंग चन नवंबर कुनमरी दा सिटी कन्वेंशन सेंटर पांगथोकदरब इंटरनल टूरिज्म मार्ट के दमक कवरेज तौननब मीडिया हाउसिंग एंट्री कार्ड सिंग साननब के दमक लाकलिब नवंबर 15 फावगी मनुंग द पाउमी सिंग अमद एडिटर सिंग पासपोर्ट फोटो लोइनाना आइडेंटिटी कार्ड जेरोक्स कॉपी अमम मणिपुर प्रेस क्लब ता पिसिलगनब ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन थोप सेरो लमदा खंगलकली लोइनाना मथौक ताव व्हीकल पास सिंग लौननब के दमक सुगारी सिंग अकुप वारोल सिंह पिरकनबसु सेरोल असिन मखा तारकली बीजेपी है पार्टी असे मचिन थिबा सेंजाउ पाइबा म्यू सिंह पार्टी ने हाइना इंडियन यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मणिपुर दाइन हुसैन फोंदोखरे वाफम सिंह असि वांखै ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमदि वांखै यूथ कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना नोमगी ओइबा नहा सिंह ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में मणिपुर खिद पांगथोखिबा अदुगा मरि लेना फोंदोखिबने दाइन हुसैन हाई बीजेपी ना सेंटर द शासन लैरक सही अनी मखाई सुरक लब फाव असिदा लेबाक असिदा लैरब मियाम गिदम करी तौखरे पार्टी असिना मपाल लमद लेब ब्लैक मनी सिंह लेबाक असिदा पुरकलक मियाम सिनगनि हाइखिबा नहा सिंहदा थबक पीगनि हाना लाउथोखिबा नोंमद संग दब याद्रो पोलम सिंह ममल ताहनगनि हाइखिबा मयाम अदु थबक तो ओंथोखरब हाइना दयन हुसैन वांग तौकी नाकलमरमदा लेबाक असिगोबे बीएसएनएल मुथतनब होनरग प्राइवेट कंपनी ओइरिबा रिलायंस जियो द मतेंग पांगदुन कंपनी सिगे मपुगी यामलब ब्लैक मनी कया वाइट ओंथोखरे हना दयन हुसैन मराल सिकी ngasi convention द मणिपुर स्टेट यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट मोहम्मद आमिर हुसैन मणिपुर स्टेट महिला कांग्रेस कमिटी के वाइस प्रेसिडेंट जी टेम्पुना आईएमसी के डिप्यूटी मेयर माइबोन फाउमई वांखै ब्लॉक कांग्रेस कमिटी अमदे वांखै यूथ कांग्रेस कमिटी के एजुकेटिव मेंबर सिंह याउना केंद्र से मियोय क्यान सरुक याखी इलेक्शन के पहले कहा था हम विदेश से कालाधन लाएंगे। अब आपने जो थोड़ा बहुत बचा के रखा था घर में बेटी के शादी के लिए, बेटा के शादी के लिए, कोई बीमार के लिए, वो बैंक में जमा कराने लेके आप लोगों को लाइन लगाने पड़ रहा है इंफॉल में। और उनका जो दोस्त है ना रिलायंस का, क्या नाम है उसका, अंबानी का, अदानी का, इनका सारा पैसा उन्होंने व्हाइट कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं विदेश से काला धन लाऊंगा और हर इंडियन सिटीजन को 15 लाख रुपया दूंगा। मेरा सवाल है आपसे, महिलाओं से, मेरे माताओं से, मेरे बहनों से, युवाओं से, सीनियर सिटीजन से, क्या आप लोगों को 15 लाख रुपया मिला? इलेक्शन के पहले कहा था हम विदेश से ngasi pongna phama made people's chronicle se phongda oibo bina taba ma mathang leader oiner na taksin krehna phong liba se congress circle pun mamukta angak pa ma pol lehana mpcc ki media department athok se role amada khanghalakli se role se makha taraduna party lusing sing mla sing amasung mantri sing amata oina set na siri oibo bi sing ma pham da thajab thamli hana phongdorakli thanga assembly constituency ki mla oiraba team mangi babu yum danga se ningthau khong mamang abade नराखोंग ममांगदगी हान अतुब पार्टी दे यावरम लबा इमुंग कुनमा थोगी वोटर हुंबोतरा तराम ओबो की थोरम मथांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुन पांगथोक्रे थोरम मदुग मरी लेनन एमएलए मंगी बाबू न फोंदो की बदा ngasi संगलक लिब वोटर सिंग असे लाखदर बतारामा थोई सुबा मणिपुर असेंबली इलेक्शन द कॉन्स्टिट्यूएंसी से द वोट लेप कनी हारिब कैंडिडेट सिंग असे की पार्टी असे मथोंग खंगदबना हौजिक पालिब कांग्रेस लेंगा अगसने फरे हादुन संगलक पनी हाना फोंदो की चांदेल डिस्ट्रिक्ट की न्यू वांगपराल खुलदा सर्व शिक्षा अभियान स्कीम की मखाद नौना साबा न्यू वांगपराल प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग ngasi संगाखरे नौना साबा स्कूल बिल्डिंग अदो एडीसी चांदेल की मेंबर हॉब्सन सोटेना इनॉग्रेट प्ले की माइकुम हाइदोक्तोन संगाकी स्कूल संगाब की थोरम दो स्कूल की ओजा मदि महिरो सिंह लोनन स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमिटी की मेंबर सिंह लोनन खुल की मियो कयान सरुक याकी यामना नहा वरिब आइबा खुराइजम सुरेश बिदाइन इबा हिंग तमली हाना मिंगथोन वारी मसागी लाइरकम ngasi yumnam laikai gi mayuk na bada laiba books and coffee da phone khre lairika tu dr moirang them priyo burton na phone ki harib lairika se books and coffee na publish toba ahan yan han ba lairik oiri lonana लाइरिगस द वारी मचा तरामा थो याउरी लुपा चामा यांखै पिबु लाइरिगस ngasi ahan phongbu gi discount पिबु ओने लुपा चामा द फंगन की ngasi के थोरम द सकनारे बा इबा युमलेम इबोमचा थांगजम इबो पिसक आराम मेमचौ बिना सिंग मियो क्याना सरुक याकी लाइरिक phongbu gi थोरम मनुंग चना साइरेंग साइदिनबा मसुंग इसै नुमाइ gi थोरम सु पांगथोकी
Importance of organic farming and integrated farm system in second green revolution haiba theme da College of Agriculture Central Agricultural University Iroi Sembada numit humni sumna sathak regional agri fair 2016-17 ngasi loisin krai mela adu lo sing gi pothok sing utpa stall yankhai rom saruk yaki Mahiroi sing the kahen bathong sathaba police personnel sing dandi pio haiba demand tawduna desam gi volunteers sing ngasi minister gi banglo tamna thomjin kray adu state police personnel sing na matam sana mahiroi sing adu laksinduna thoning da thawdok wathokti thokidrei thawdoga sing asi nungtil pung ani tab adu aida thokibane khoisaunar mahiroi sing na penaba kholau kya lauki loina na mafam kya da mahiroi sing ga police personnel sing ga mukna thawdok kya thoki tung da mahiroi sing adu police personnel sing nupilal complex tamna hoidokhi loina ira adu nemthaki Kanglei Park Students Association KSA ke taramathoirak suba mapo kumun ke mari lena na khunai da kathok ba I hana mingthon ba lemna EP ke thorom ma pangthokre thorom si Zenims ki blood bank and transfusion unit ta pangthokhi thorom si da KSA ke thomi yankhai romna lemna EP ki Housing ngasi no magi sana bagi pauda taramatoi suba Manipuri state league ngasi Khumal Lampak main stadium na sana ke double elimination round gi match singda mai pa khrab nambul mapal cultural organization madi trau kwa ketel ani semi final sang mangam kre tournament se ngasi sana ke suba match do nambul mapal cultural organization anobai ma gi mangal khabam langphai panjal ani da mai thi pi ki match se da mai pa khrab nambul mapal cultural organization gi sanaroi TS Madumangol na match ki taranipan kuntra mathoi madi niput Humputra mari sub minute singda panjal ahum chandona hat-trick funky Mighty Auraba Anawima gi mangal khabam lamkai gi en Voris amasung en Pritamani na match ki taramanga amadi humpu suba minute singda panjal amamam chanki sathari be tournament se gi mari suba match ta draw kwa kaitel gi sanaroi el sanatomana match ki yankhai taruk su minute chanki amata ngarbu panjal aduna klasa kainu panjal ama sinoda mighty bapi bangamki KH Ingwacha Singh Memorial Trust ki sendang makata All Manipur Football Association sindona sathar klib state league asigi hayeng Khumal Lampak main stadium na sanaga da manga sub double elimination round gi winner match amada FC Jalan Sada Hills amadi YPHU Lalambung ani na lamba taunar gani Kun suba sub junior inter district football tournament ki league match singda DFA Thawbal amadi DFA Imphal East ani mai pakre All Manipur Football Association sindona ngasi Khumal Lampak artificial turf ground sana ki ba sub league ta DFA Thawbal na DSA Kaksting mu panjal tarit ani da mai thi bapi ki match se da mai pakra ba DFA Thawbal gi sanaroi singkha ina match ki taramari taramapan kuntaret amadi nifum doi sub menacing the panjal mari Avinash na taramanga sub minute panjal ama chan ki ba galon DSA Kaksting gi sanaroi Azarudin na masamathan da panjal ama chanjaki mighty aur ba DSA Kaksing gi panjal ani aduna Cornalis Mewar Chanki Marisubal Lektana DFA Imphal East ke sanaroi KS Faruksa na mapan kuntra mapan nipunito amadi yankhai taruksu menacing the panjal mari loina TS Exemption na humpu humdoi amadi humpu mapan su menacing the panjal ani loi sanduna DFA Imphal West pu panjal taruk ani da mighty bapi bangamki Mighty aur ba DFA Imphal West ki panjal ani aduna en Ingshan amadi W Dravid Anina panjal amamam sanki thasi ki taramari da tournament se ki makhata league match ani sanaragani Kunmari Suba Junior National Fencing Championship ngasidagi Khumal Lampak Indoor Stadium na sanab haukre Manipur Fencing Association sindar ngasidagi haukiba championship asigi tongan masana kyada India gi state kulumdoi dagi lakun nupa sanaroi sani nipunithoi nupi sanaroi sama mari futaret amadi official humputra mangana saruk yari Lok Sabha ki MP Dr. T. Maina Manipur Fencing Association ki President T.S. Joy Kumar amadi Zenims ki Director Dr. L. Deven amadi Association asigi maruiba thaudang lauriba miyoi kya ngasi championship asigi haudokpo ki thorom adu saruk yaki championship asigi makata bout sing hayeng sanaragani
Kuangwa Youth Club A amadi Welfare Youth Library and Conduct Organization Kuangwa anina contractor suba State Open Water Polo Tournament ki final da lamba taunaragani ngasi Standard College Swimming Pool Kuangwa da sana ki baan ba semi final da Kuangwa Youth Club A na CSCA Wangkai Ningtem Pukri Mapalu Panjal Taramatoi Mapanda Mighty Bapi ki bagaloina na final changki Final Sankarba Welfare Youth Liberal and Conduct Organization Kuangwana Anisub semi final da Sedo Kuangba Ketruleka Yamna Lakshana Panjal Mapanda the Mighty Piki Saturday tournament is a super position gi mates Amadana CSCA Wangkai Ningtem Pukri Mapalna Sedo Kuangba Kretileka Ibu Panjal Tarahum Doi Taramatoida Mighty Piram Laga CSCA Wangkai Ningtem Pukri Mapalna Ahum super position Taki Manipur Water Polo Association is in the Saturday tournament as the final match Hayang Sanaragani. Mangarak Suba National Yoga Sports Championship 2016 lagli December kun mangada kuntaruk fabo indoor da pangtok lagani Championship asiga marilena November kun ayuk pung mapantab matamda uripok yambem lekai teleba the Yoga Physics Institute and Studies Manipuri Office Training Center kam hostel da trial selection pangtok lagani saruk yabinim ka singna akupa marol officers te khanglaba yagane hena serol amada khanglakli Gopal Dev High School Kankun Ahan Sri Sri Gopal Dev League Kam Knockout Kang Tournament ki winner oikre Mamang Thagitara Nipanda ki Gopal Dev Kankun High School Nasin High School da Labor Sri Sri Gopal Dev ki Mandapta Sathar Labor Tournament si nga sana ki final match sa Gopal Dev High School Kankun na High School Kankun bu Panjil Kuntra taret tamai tiba piram la tournament si winner oi bangam ki Kangkut mapana saruk yari tournament sigi best lamthana el tomba mani best check faina dinamanina taki Manipur BJP executive member and Helendro the Industries Department retired director Dheeraj Yumnam anina tournament sigi makok matang takar team amadi sanaro isingda manamatum kya khudol tamki Thangmaiban Athletic Union Town Sindun Alakli December Taramatoi degi Hogudur contrast to state level mini football tournament under 14 amasung 26 Suba state level sub junior football tournament under 17 the Yawning club amasung team sing entry form pis lak yaga ni haina union nasagi sherwala mana khangalakli Loina matanga sha bulletin say tension jadring mawana headlines zamon ning singjari Tupul Railway Station of India ki khwaidagi sangba tunnel number 12 hut pahaunan ba Union Railway Minister Suresh Prabhuna urep uyung tamkre Impal dagi more forward railway yawanan ba English singa sukta mari dagi ministry de se pisin kharba sunga si fabu pakhum pirak tri haina si minister ibobi na fongdokre Housing Lady State Government Matik Sadre Hiram Kuting the Sotare Surrender Tok President Rule Thaman Faragani Hana Advocate Kaidem Manina Fongdokre Economic blockade laser basu thau manisana thang nu ki polam sing pusil na ba thabak thoram sing paikhat lehana Chief Minister na Fongdokre Amasung US in kauriba economic blockade ki mayokta tampaki mafam kya counter blockade sanction ba hokre